Sanibonani, igama lami ngu-Amatulo. Sizokwenza ama-quadrants wama-coordinate plane. Abathi kweliphi i-quadrant la iphoyinti lika-7 no-7 likhona khona. Basibuza kanjalo. Manje asiveze ukuthi i-quadrant iyini. I-quadrant iyi-section ngalinye la kule coordinate plane. Masikhuluma ngama-section sikhuluma ngalezi zinhlanga. Sikhuluma ngalezi zinhlanga lezi ezahlukaniswa ama-coordinate axis. Manje lana ama-x-axis, lana sinama-x-axis bese-ke ukuya phezulu sibe nama-y-axis. Futhi uyabona lihlukaniswa ama-coordinate plane. Lento lena ihlukaniswa ama-coordinate plane kuma-section amane. Sinama-section amane lana ahlukaniswe ile coordinate plane. Ngakho-ke nalena i-section yokuqala, lana abo u-x no-y ba-positive siyibiza nge-first quadrant yokuqala. Bese-ke masiya ngapha e-sectionini yesibili, siye ku-section yesibili ngapha. Lena i-section yesibili lana abo y ba-positive khona, kepha abo x ba-negative siyibiza nge-second quadrant. Ithi sibhalele lana siyibiza nge-second quadrant, lana i-quadrant yesibili. Bese-ke siyehlele ngapha enzansi. La enzansi abo y ba-negative nabo x ba-negative, kokubili ku-negative. Lena siyibiza nge-third quadrant, i-quadrant yesithathu. Bese-ke siya kulena i-quadrant yokugcina-ke. Quadrant yokugcina abo y ba-negative kepha abo x ba-positive, yona-ke siyibiza nge-fourth quadrant yesine. Manje-ke lana masibuke ukuthi lo 7 no-7 no-negative 7 no-7 ukuthi bangaba ngakuphi. Zimbili indlela zokubuka lokhu. Uyabona lana u-negative 7 waka x kusho ukuthi uzoba lana, u-negative 7 uzoba lana ku-third quadrant. Bese u-y yena u-positive uzoba ngapha ku-second quadrant. Lokhu kuchaza ukuthi impendulo yethu ingaba ku-second quadrant noma ku-third quadrant. Okunye ongakwenza-ke manje ukubonisa lokhu ukuthi ungavele uwabhalela ama-quadrant ukuze uzobona ukuthi i-quadrant enye izoba kuphi, ngoba ingaba ngapha ku-quadrant yesibini noma eyesithathu. Manje-ke asenze lana, asenze ku-x, asifake lena, sibale lana sithi 1 2 3 4 5 6 7. Lawa amanani a-negative lawa, sicalela phansi sibona 1 2 3 4 5 6 7, yeah, iwona a-7. Lawa ama-x-axis lawa. Lena u-negative 7 wethu asiye phezulu 1 2 3 4 5 6 7. Kusho ukuthi u-7 wethu uzoba lana. Ngakho-ke na i-coordinate yethu sizoyibhala lana, u-negative 7 no-7 o-positive, izoba ku-quadrant yesibini. Ungakhohlwa ukusivakashela ku-Click Maths, funde ezinye izibonelo.